Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños, cumpleaños, cumpleaños feliz. Uno, dos, tres. Diyos ang namin kayo mobenta kaya, may pagkagrabisibo sa tun sa kumbayani, sentime ko, ibong awit, sige mo feliz. Kung sa pasabog learn, itataw mo ito bonita paminahan, y Dios le dere, duneho mi salud, y para seguir adelante, tuvo mi fuerza, y tulpos bom. Mami que se llaman tulpos bonita. Zeer contento con stando tutta stima e nos favorite aunt, anche tutta nos favorite, pero exacto, es un nos stima de corazón y de seguir tudo bom. En primer lugar, agradecido a Dios por una tan chingona año de nos. En nombre de Colmans, de Casa de Gran Salud, que está aquí. Mas masyadong ipipidisyon, pagkatilos ng mga tansyo ay ang mga kapisi ko nos, amor, seishi, forza, nos celebrar o pinapita. Thank you. Teníamos que todo el tour, y estaba obviamente agradecido por poder buscar tour y nada, había pasado con el 90 años de Guatemala, con comunidad, hobby, respetable, hobby de aquí, unos tours que la pedida, y por ahora de un saludo, un buen, los dos, llama, pero Juana no tengo, y es una novela. Y el Señor siempre. Nosotros decíamos, copia hermano. Partida 1, amava, omaggio também para Denise e para Baby eu não vou, estou muito contente com o Matei, para o War Baby, para a Cardiele, para que dele é uma suportante, que é estou contente com o Matei com nós e a pouco aí mais, dá um pouco nada mais.